Bese wayitshela but bilalela mina bethi kanje mina but sengilungisele shana saka Transnet leya tender leyana eqondile bawufaka into 38 million but bayifaka i-account yami direct siye ku-business account so into engizoyenza mina ngizokwenza kanje ngizothatha leya 36,000 ufaka ku-account yami direct and then mase ngithatha mina u2 million lo okumele uqonde waka-Prasa sufake kowile amajita mfuna uhlangisele enye itender angithi benze ishow ngomhla ka 9 November eNewcastle ngifuna sibabhokhe noma 500,000 sibabhekelele yabo so mina into ezobe sengiyilungisa ke ngizokwenza kanje uyothi wena masufake lo 3 million into zami seyiqonda sonke bastard mfethu ngizokwenza kanje lalela ngifuna mina mfethu ukuthatha kowele manje 2000 vele imali abayiphethe manje masingenile le yamali ngoba vele abafethu bazomnika lo 2000 kuleko abafethu masingenile le mali vele uvele iphushe ku-account yabo mfethu yabo awuzongikhuluma nabo fast ngoba vele ngiyacabanga ukuthi mfethu no bazongisetha angithi vele 3 million uzophusha bona uqondile mfethu correct ngicela ngani awusho ngani uma ufuna ukuboleka imali cha kahle mba sengaze ukhulume nokholo usho ukuthi uzoboleka imali kuthini ungasho ngani nami usangithatha ngesinxele lento athi ngizwe inkulumo yakuqala wena wasifakholwe wena ukelezwe uzinto eno million uzongena ku-account yethu hayi million naira million rand lala nginike mafethu block wena sisho uboleka imali atshele mina ongafundile mina ongafundile ngithi yabo le mali owayithatha ngoDecember u3K sesiyawuphula ukuboleka wona seshoda isikhokheli ikhe ngeke phela sidale wena mana la uzophila ukwazi ushayisele umuntu wena yama engala ngisho uMandela mfethu mandala wayimisa sithe ichele khulelo